tubagambe tugenda kwebuza n'iki kuba omuntu kumuhagarara bitandukira akamuntu agakamwa ninga batandikira mu campaigns naba kutwarwa kumuntu akaruru n'abamukunzeye n'abataramukunze ukashaka kugira ngo umusharije banyuma y'imyaka 2 ndugira ngo umushijarije nabahawe uruki umwembizi kitwaraki abembizi tubabanja no kwingana tugira abembizi tubabanja bingi ebirengere bakubasa ninga n'ibiki tubabanja bateye abatarukubasa abakubirizo kimwe n'abanyando nyenda bangambere buyuma yiwa ayino kuyatinda ka we disappointment netandikari yari umuntu kutanga kwamatsiko mu ibimbizi kandi why ikizubu kiri pressure y'ahasi na pressure y'ahigu abembizi pressure bagisha MPs for example pressure bameba parliament bagishanga Kampala nari nabagishanga batyampa kunumuka ikizubu cy'amani cyari waka kwebuzanye MPs abataga Kampala abakungu bayambira kutugana rate yo kwihindura bebe abwo muramwa murunjo actually umuntu we no kutureba now we appreciate abuko we are going to talk about him and the issues affecting him when it comes to what affects him politically that way. So noko enda kwendeza abanya Uganda na Africa yona ayabiro bikuru birungi kandi no kwenda ngo umwaka 2023 ngo babere kukuruhanga yatebekanise ngo gube. And finally mbanye twarete izoba no mukuru Jotham Taremwa yesure umukuru of power and we answers nyingi zanjye zeri izoba zitega kusaku no wakoza kutuyamba kutikishana kukuba akayeba MPs mamara bahomba zo parliament yabaremba arabahomba sho ari MPs mamara bahomba arahira isi yabaremba arabahomba barakorahira ari nebinjo kutuganda Jotham Taremwa nawe atuire aswimize katalisti ni mango mbe mwamuriro nashora murebe konka abwa elikiro no mu rugo kubanza kutaya SkyTv tsa kumucheza turamutiho nawe abagambire ebirengire power ya Jotham bashaka kugira SkyTV ebare oman power Abaho mukurikiye no kutandika Sky Television mukurikiye umwaka musya kandi kambendeze umwaka mukuru kambendeze umwaka musya ngubusinge kandi nashimira kubana imukereki ndi no mu rwanya bwo kubanza SkyTV ndabinjura so numwebare kongera kuzana kwa Abanyarwanda Jotham muza kutwikirira tutandikire today ebuzo nizasa kuba bingi kunka answers nizasa kuba kuba kutombaza cyo kubaza n'iki cyo kuba umutwara ku Muhammad za police station umuntu ayijata yatini tiniwe kubwise yatini umuhanda n'amazi umushije ajya kujya tini umuhanda n'amazi sugira za police station simbara inata kangarayi ushaka gutera bimpo muri kontaru ushaka gutera umshaka gutera kwa tumta for example on parliament ndatumtum district tukachama LC3 LC5 naho mwe kare bikatwe tumta n'umudebe ka president abo kwa mahanga gona ngatero urugabo na president sabara niki cyo kubaho umuntu yarga kushika umude iki kiku stakagire kutsiyamka ko utatsiyamka ko niki cyo kubaho umuntu yarga kuzumude hati oman Paulo zibanje bariya abantu okuba kuza umundebe ebirebe nako nkuretera uko abantu bakuzirgama icyo kubanza hati sente zikabe sente umbururu so nangwa n'abantu zibebe sente zikija vero bata uyitsindire amugo ari kura sente zone zo tukorere neki atakaruka bakese ato muntu akirga ato mukaru nawaza kuronda sente ze atkorere iki
kongoshye ngo nabo babanaza yotereje bamutumira kuma abantu mukigereza nabo ko bakarira shabo kwe kwingana kuje kuburya hasimwe oketsimba wina ideas nungi nguzuzonka nikora byo hata abantu barebo no basa wina sente zo kubasa karu so babura kuhereza kuri stingire mirimo yene kubakora rero keza kugitegereza ukagitwa kamwe n'ibintu ya member parliament gene ya chairman LC5 gene wa LC3 gene LC1 hato ubura chance yo kumanya abantu rwenda haza wakimanya no batansiza nabo bamanya iwe ka MP emirimo yawe ngeza kubirira seje nashonga yo kubanza hata abantu betongo immediate wari gutkura bomba stera masumo taga kwa seje masumo ga kwata hata ndaga na hakuronda kasende nawo abo abakumusha bakasente hatize simtakisukwa hata tatkwata zabakusha basente naron wakusiba natera bakuronda obsente kugira ngo agarre sente zizafi yashonge ndijo kana yo kwatira na sente nekira cy'umuntu beti wabaho urukwendo rwa LC3 twazagarika nyuma yawe we nicyo we wakoze uko nyine ndegateka abantu kuza kutorana bakafuta mu ntebe shimiri kuri promotion konkano manya abaho nkwabera tene intereji abayire no kwafa ibintu by'abantu hati akaguto kakifa ushanga abayine bari mu rubungi wansi nibageza hotel ishomero kikora kumi ushanga nawe ari mu nkiko z'abazeyire neba amashomero bakibana benda taremwa konkano manya aho kumutera immediate na basa kuturondera taremwo tumuntu rukweremo hata bakugikirari so abantu ukijano ryo tumumbereza ubwake amani LC3 hata bajya konka ashikiri umusheje ubwo byatwire nakora ningo mu cyaro kutwakumuhereza promotion y'icyo akagira intebe akakora n'ibikira ibyabire nakora konka mwene hata nogenda urutaremo twene cyo rakoze mu district tutyumugombora okeza mpunga ji mutarimo kayatema kashawe murara abayirere kirari nicyo mugendeyeho arimo murebere yije yabaye ukwara abaye yabatamu sente mamutera karuru hatumaza kumbaza nawe byateye ibi byatarakumanya twene cyo ramusigire nacyo twene cyo kumanya konka we yakubaza ngomuteza wakaruru yakakwiyaho yagenda kandi kubori yabo otushika yampimura Kampeyini ma ndikora police station ninga Thank you, Paul. Shukira kwa kazi ya tereza wazo. Nienda nchirize mbanze sime tuchukwate tukirebe na nimikono yetu abo kuba member wa parliament ko kumutera karuru bene kangereza ringoro naza Kampala taru kukorra constituent because cyari kwetenga gukora cyone nkiteye ko kurga Kampala Kigali cyahagura for example Edward Shanga no mwende ngutu no erumuriki na cyarwaba nacyo n'umugendo thank you aha no mwenda amazing ntwenda mizi ndamuzana mwenda amazing now hate amizi na nadamu uko kukugama n'umwoga bwo mwebembeze wanje okunshakireke kongo yihebyo kutukuba utakashira hari yebi byayine gukora ibiro priority abo ebiri yemirimo ye hatine nawe ebyari kwijana agambiritwe abana banyu nibaza kushoma imbuto zanyu niza kuzikora baraferwe niza kumuzikira baragira ubugenyi niza kubando you understand now numukaruruma zika agoreka unamageni nagata thank you so much abikora now akiza kubukora akaruruka yeza kurgamu waba umukaruru buri because no borumsi to kubasa kwikabona hiye nabataka kumenyera hatokora hebi buwabasa ukiza kusinga village noza kushanga nka constituency nyewe yindi kurgamu
memba wa parliament burizoba nayitenga kuzikira abantu 20 abaferiro nayitenga kutaha amagenyi gakorenga 10 ebitari mirumo ye ninyenda kukikirizana n'abatezi bakaruru nyonko muntu abanda abakuje mbatusha bakaruru atugere mu bija batandikira hariye kubakwata cyumwe buzana hatu nubwo kushaba accountability MPs mukozereki umuntu naza kugambira ko nagira wananka nkasigaye miliyoni bakagutokanye ko yabe gafire ngateka y'umutwaro 50 ukagura umurimo gwawe niwe shemeye kore nguteza nawo nyowe ningira nti abatezi bakaruru tibine shonga to oro kore kaba bakuje mbatusha bakaruru basye obwire bagarice aha drawing board yebyo ebiru kwatana na nimirumu yabo eyibashimire ku bantu bakora aha bwenche ni government of power for example hati ne kumi ibiri tumutuze mu kumi ibiri abaneshatu to expecting agaruko mbururu na kumi ibiri 2026 but we are already in politics tuzurukwa wano buzati no kushikurondo Obuhereza ninga nimirumu now umuntu ekateka yanje ningira ngo ekirukora husya okoreta abantu okwereka maraka gabo nabo kuni benda positions zezo ecyo kubanza politics is about numbers note ko kushora karukarunde namba shisho capital nubwo kuba innocent kandi turebere baki abize n'empia zabo bakasingwa nubwo kuba innocent nabwo still determinant ni nabantu obwingi bwabo namazuma no basakosa power no basakosa sente like my brother nkoko yagera konkana bwo ni cyetengesa ni umuntu y'urwenda karuru okuka aha ground ukabagira you know what byona basasize nibinkwataho okagalvanizinga iyo social capital so okutunga iyo social capital kikwetengesa kushora kare to kubasa guma mu kitanda cyawe ukarinda electoral commission ayera arangere road map kwera share utunugwenda aze kunanga utunugwenda aze remember no banoza ku struggling na incumbent okay thank you umugaranda abantu aba hata n'ibimi 23 ko gatu waje tinyenda uzakwetsimbuye tunoshanga abantu bakutegereye ngo mukanisa robrana nakumzindaro no zahabugeni MC nakwa kandi abantu bakurikiza no ribyo gahamba byakira hate kizuti kihamugarando wayitsimba turebe cyengere cy'umugaranda ariyo nija kwiga cyo cyuza yakiri kugira ahubwo cy'abantu mbaraka kutaba bakatanga amisho katanga kurunda isi musteraga rumwa kagomba katanga kurunda nizo muntu so ngaba kugira ngo ntwende tingi bavuna ahubwo kwambashanga ho itaka iyo wezo bitigire abantu babatangire kurunda option nicyo kivuze kinkubuza tudo mugaranda n'inkubuza n'inzira irho yabebembeze basya y'urtwine ninga no kushobirwa twarga tutayaba ku what happened kivuze ina bageza mukanci kubuza mugaranda nicyo cyuri kubaho twarga kutera karu what happened wabare urunyankore ni manu urwitegereza giye ngeza nubagira ngo uruganda urwishwa injura ikikumanyisa ngo other factors tuzikakora the needful so nobwo kuburi president nobwo kuburi MP nobwo chairperson C5 ba councillors aba these leadership positions actually the leadership positions they are political positions because there is a famine of leadership in Africa. A famine of leadership in Africa. So, if byakubire ne bikorwa byona abantu they are not rain tubali injura so tubakahi kaburi hamwe. Icyo cyo kugamba to watandekana uletwaho. MC nanko go bigizire bita no kurya. Nibenda kurya eating okurya. MC uguru kushanga mukora twakushemererwa mugaranda hato mwana witu naenda kurya namanyangu noza kushemererwa utumusha wanyakira umutiriza abantu batera no mungaro mukora benoza kugenda nakushanga amahanda
ninjira ku presiding over several ceremonies ati njyaho uruku nakwa ni chomanye shindu gamba ninjirigiriza so ogwara kwakira MC ati nuwogo mwana witu wabale mnonga ntukuleba na SkyTv mu muterumo naenda kulya aba baheza kwakira bakareba engaro zaba nyinji umushomesa wekerezia ningo abakristayo bino umuburuzi naza kureba ngo yiza yakushabaka namba haro issue ha church netage sente nakugira ngo uruganda rwishywa enjura you aspiring candidate you are not that rain you will not reach everywhere but they will be demanded to reach there nkoko barukwetenga abantu nibenda okurya ekiwano mbuzo ti abwe cyo muntu nayija ati akasheshe bagira ngo tutwamwetegereza okurya abo bako izire time yakuresire erioneria hatu nturya tuto wa mwamitaremo no creating a opposition now habwinshi bare baryo baryo ntokumantu bareba mugire ngo bashiro uturesire tukareba kubi mutandike kuza social media creating groups mugire ngo tukashobya mutusasire you are very quick to apologize to oriya ko bagwiri bagire ngo mutusasire mazima tukagwisaka ngo mukama witu tuturikigarukira twajunwa reba mazima na Yesu akakigamba ngo basasire bici barokora tubarukucimanya ni tutusasire twatakucimanya nibenda kuryo wa Josam nibenda no kuryo akajwe nibenda no kuryo akajwenyi so nibenda kurya abo kwa side emwe ryo neryo so how do we benefit from this because wakora ruguto umuntu twakenda nanguto abo kwene guto kugira ngo siba ntubigamba tubakwenda nkuto kuwa kure nkuto utarakwire karuti yagira bamo nanye kunagira bamo hatunyo nago berankaye ninyenda kumwerebera hakireba okurya nicyo kisirebe bintu na frame of politics za Uganda na Africa ter frame yo rukwenda ngo to discussing watwita kuganira nko okubiri tiyo izinga programme twakuganira nko kubiri uza kushanga ngo turukube mononga okurya enda niyo yaza kutwita ye itobari yego turya haraba yes abembezi bakozere cyo kwasa tutwine bebembezi swatigize ukya bari dinga twine bebembe tubine ahabwo kuba nabo turi kwashuminga ngo nibarya nayungabari and nyona yungabari ngapo yego abembezi bo batwire cyo kubasika kashuba babembezi twakira if they were leaders nkoko rukubeta abembezi kuri tutare bari we are abari because tuinaba abarya tuturya bari ahabwo kuba butwatire tubari bebembezi nabarya ekimanyisa twena nturundo kuri bebembezi abutukuronda ekizube kitugini abutukuronda yego tuba kutakirengera habyo kuri apana abwo kwa nico tukubashaba wazo mu parliament imirimo ya munyishengero for example tujumanya no kurabya heberagiro legislation no kutujwekera itwe representation no kumonitoringa government program zona oversight na no kora budget appropriation na nibindi byakubasa kura tahompa wazo mu parliament today ukagira ngo focusing on that you are creating a famine umucharo akabo wa TV nutumureba TV urorebo ribi eshongazi mu parliament ezo taba satisfied nazo wiza kuzigambira abantu bawe utuchi tukufana parliament obulemezi burubutana buti cabinet twisizo mwaga atekwa sentence tukushaba tekuzitwereza na nimo abanyarwanda tubakabongera mishoro bagira ngo ogwa akabo wa TV no mechi barukwenda nibenda ngo ukora heze kugamba right honorable speaker nyona ningira ngo order mungu akanaga kora aruge kugamba za order zawe order madam speaker order kora aruge yo tira barabashaba imba kurondera karuru murinkahi because nebachimanya ngo bakakohereza kurya hatukora heze kohereza gamba za order waheze twaheza kusaba order mirundi 5 order ujuga mbere bantu speaker ati mecha kufananye mujala ni muone right honorable speaker ni mushaba kugamba atakwikiriza konka mwe n'umuhumuri hatu nobwo re yayanga ni kinani ingamba muri banga haho turi 12 imitware birebire nekora nibaza kurunda convoy nibaza kwimonga tumwambure ba TV nuwogo muntu that is the African frame of politics sakagire mbere na nyenda ngo now ngira ngo mugaranda byo namuga kuri twoponyera itwine kwetegereza abebembezi bakakora kikurenga hakurya
abemeza abitose turonda haproje izinjo nyondo ready kumtezo wakaru kora ari umenyeshe kwitisa ni byo musisi niza kwetera umfati byo musisi kandi abemeza tutera akarwanga basisi denshime kukimana tukakora kikutunga bemeza bakuterenze idare ry'umushijwe yasuta ahubwo mugaranda atfunza kimwe mu wawe na actually nagama ko kubiri dero berko tubiri kubi yita mwaka tukakora ki ato kubiri ato berko wako buri umusinzi wagenda wanyuma rogabo gapi kamu wasinda kuwana utaha warime bumuhanda bagurigera bajuwengu za leta umuntu narwoku ije yakwikaho yareba uri mu kishani cy'umuntu wa kabiri twito kutakagira mu kimwe n'umushaho yakwata mwati abana bakwita kutera cheke atera cheke yashanga mu 5,000 yakitomushaho ye yagu so amheru gukusimu kukarga umukusinda ukarona kwata shaho zawe ukashanga ititano cyawe cyubutse neza kitakirumu wanotereza abantu noho bashimire kubana bagira ngo bayine inshuti no weba wafutera cheka kakuya mu 15 zawe na niyo wabo yanda karire niyo uri aho kabira roje umuhanda niwo byana abo ubyo ngo abantu bona abashuma umunsi barimo kunga ino yaciye mu mushuma ya ine chance yo kurabaho kuri yatari umushuma nawe yanaraba hatakwatse mu shabuza Chumuyo ushuma muntu nambya chumuyo aboko yakushango hoire so tukuza kumurwanisa iki yakushango ine yakitwara ngwenu first of all abatezi bakaruru iwo kuza kubamemba parliament wabo n'ubwo kurugabo twagera twiyanga hari group y'abanyayuganda yatara batezi bakaruru eyo bururu kutandika utono bushika bakaza kutorana mu uwo kwija kwetsimba uko kutubyara nturuga mu kandi turi part of society manya ntwenda cyo mu bibembezo witu icyo kintu kikuru then kwareje kansara sima haija tarimo haija umwanya babo ito kabateza bakaruru tugire ngo ntwende twora abaho agambo kwakuza gukora asima agambo kwakuza gukora umugaranda agambo kwakuza gukora rero tujye twoka abantu abo kubagamba nyowe fomera yo kubikora na yetegereze yananka nambwe n'uwenda ahereze ki akaburukanje konkito ecyo cyo turu ito batezi bakaruru abataka bayire candidates mwanyitegereza yes kor kwija tujye twonkate cyagire Paulo kwija kirebe ka Paulo inesi hati tutomuri biriya tutomuri nino wero tutomuri bibona tubyo twita ibyetengo byetu kandi amwerwe bibona Paulo kwa kuba yarabiremu tutandika kumbanja taramhereza sejo neshonga yo kubanza ekindi itwenka Africans culture yitu ya Africa negumizamu as a non-politics hariho abaturkweta opinion leaders omutuceka niwo umuntu wo kuba nomanya tuko umuntu omukyaro cyaitu umuntu w'amazima nangwa abatari na chairman kandi atari na cancer nangwa abatari na mbuzi ninga reverend onkano mumanya nk'umuntu urugamba amazima ukigera shonga zawe na neighbor wawe ubu twatana nawe hata mwanya wo kuzoba chairman rusiwana tuzowabo Abaho cyakugambira no bano manyamuntu cyaze kutoramo hata mutsigabo chairman umwebembezi w'abantu mwaronzere
mutwara inshunga zanyu ubundi ijo umuntu aho kombye abirabuje kandi abirabuje enkora yitu kugira ngo notandikira aha ukuma hari kuya okora umuntu ebyo kureba ngo nabasa kutamba obani byo wamugema obani no mwirembezo batamwirembeza so kucyukwiza cyakari awe gombora cyakawa district cyakawa parliament tokwija kugira abantu ati nyono mugwanje no kuzum parliament nkagamba kaza TV nkagamba kakoma aho kwande byose mwe kwano gamba mu parliament shimwe ko mbantu bari abantu beje kwano betenge nguto inguto gine korubo abinguto yegombora abinguto ya district sente ni irgai eze gombora ni irgai district eza district suzo ni zirgai ni zirgum government no hol kwiga bashum government ni parliament waje tegerezo kugenda so wotagarikire mu bantu ukahurebuza ubyenguto evene ukahurebuza ubwegese kurebuza ubyemarwaro kandi niyo urikuza kushita mahariya ahari kuzagabe senti ati unaje kubakomya cyo kugira ngo ngwiwe gambaje so mu TV eshaka ngezi ntuba turi mu parliament SkyTv utagirgaho Anyway, so when take a team we're not supposed to go for break. If we are then got to more ukachitara cyamche nyena ngo turebe to discuss ingi kirengire roles abo kuba MP aravuga ati nyowe na appropriation legislation na oversight konka ninda kubuza ko volume area of influence mwembezi utajya cyatondaho ahenga rezo mwembezi zitatondaho dena bembezi bakatondaho kinyamu na kinyaho nabuza kutiyamba abembezi bakatondaho ki abo nyonta nitekatika mu mwembezi bakuto mu ntebe immediate rugiri ibanda yo kutondaho urugire cyo watsigaho reka tuze omukumuro kake futara cyamki sumuziti ziriya WhatsApp group aba WhatsApp group mutindi cyemisigizanya WhatsApp 0 kirana mwenda nkaga nemwe makumi ashatu nemwe na 0 ina anane itanina 08 egisumu na yone jaguma betu yamba mostly mwamwe kwenda kumanya kwate na SkyTv but for WhatsApp imutera 0 mutindi cyemese 0 mwenda kinana mwenda kaga nemwe makumi ashatu nemwe message zanyu tujya kuzishoma direct any question any person kwate kibuzo cyawo kiburi mu kwenda uyironyo au kwa nyo dinyine answer zanyu kireki zimwe abashijabo reka twumure tukamba short SkyTv irakari abantu program party time aha SkyTv na nyamhereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi niyo program yaraberorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa bushanga aha SkyTv neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka SkyTv shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu SkyTv UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu Hi, it's your boy Tashu G, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. So for the time kunjunga program, erimwe kushemeza. Program numajeta Orwajumba. iwe no banza no bakubane bambanja wendo ndanzire
I'm a broke guy tinyanzire program ejeri mubinji nonda kumenya fashion nonda kumenya kumbetiro nonda kumanyisa hino njeri hobo ati nonda kumaga kitakara hobo ati ebyo no program All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. No ho washozeha. No ho